kena beli cara nak ngipi. Aduli yang tengah beli setengah mati. Bina beli perangkat nge-BBM-an, pepas chattingan tersahi messengeran di Facebook tiang pepas nawa. Kuliah di buaya sampun pensiun. Kuliah di buaya sampun pensiun. Musuh beradi kalian jebeli, megi bagia langgeng mesoma. Ampura yang beli Kau inginkan apa? Kau ingin pergi dariku? Jangan, sungguh aku tak bisa. Menyakitin adi, pantas ne adi, tu sing nyakit hati, sujati ne adi, sing pantas sakitin beli. Resnan adi kal bekalang mati. pekerjaannya memberaya nawang sholat berini alat tiang laku renang buka ibeli hubungan super dan datang tresno sakit nih tanggehang neme kita masih jani tiang rasa yang subah kekene kita tiang bareng mati.